Baldarың tuğulganda 200 kilodan tuğuladi, 2 kilodan tuğuladi, arbaq bolup. Çoңoyganda 1,5 metr kanı жоқ anıqı. Oşağa ketken alıp gelip uyda tamak je, et alıp gelip içine. Bakta bolacak anı. Adam oylanuş gerek. Töşeğin qarap putusun degendi biliş gerek. Esepte kança aylık tabasın bir ayda, oşonu kança günge bölösün degendi biliş gerek tuğanı. El kılsa sen de kıla verişin gerek. El maşın alat eken, bizdi kim ne kılat? Rossiyaga barat, iştep kelet, gelip durup Audi maşın alat dağı, bir aydap durup asıp ketip kalat, kayra var dağı bir iştep kelet, maşınaya buzulup kalat, al onda dağı bir... Audi'nin sana ne gereği var sana? Sen bir kara uyu alsan atenine payda olur. Boptur, kız oyakta jüröt. Bir gün bir tajik menen, bir gün bir negir menen jüröt, pul jönötöt, atası bir yerde gapka barat. Sana gapka mı ne var? O kızın oyakta soyup olup jüröt. Gözün barı işte kızın erge ver. Namus kılış gerek. Pazor bul degen söz. Kızının jibergen akçasında sen jebe, erkek sana bol koydu şu. Uyat emes be. Namus kılbaysın ağır. Biri aytat. Damla siz süylөгөндө kırgız dey beresiz deyt. Kırgızga başka özbek kelip aytsa, sen jön otur deyt аны. Men aytsam oşonu ugat eken. Men bölgüm kelgen jok, bирок чындыгында kırgızlar ушундайбыз да biz. Биздин кыздар Россияда жүрөт, кору болуп атат. Ушуга сол жарым үчүн жөнөткөнбүз кыздарыбызды. Уят эмес бушу. Ери менен барсын, атасы менен, агасы менен барсын. Барба деп айтпайбыз, кыйын. Мен сага тамак салып бере албайм ашыңа. Бирок дин сакталыш керек да. Кана өзбектин кызы кетип атканы, кана тажиктин кызы кетип аткан, бүт кыргыздын кыздары кетип атат. Ошол эле Кыргызстандан кетип атат, ошол эле жерде өзбектин кызы кетпей эле кыргыздын кызы кетип атпайбы ошол жерде? Жандай эмеспи? Ушундай. Дал ушундай. Soyuq болгон сенин кызың, туып чыккан сенин кызың, дагана кыйын болуп сүйлөйбүз. Нөркаты бакты кийбе, тебете кийбе, сага тебете жарашпайт, кыздың так союк болуп жүрөт. Тойго барба сен. Кайсарыңа тойго барасың? Эмне кылып койгоңа тойго барасың сен? Катыны күнүгө 6 алмаштырат. Ошо кыздын жөнөткөн пулуна. Уят эмеспи? Бирден туп баласын салат 1 жылы, кайра ошону бакканга пулун салат сага. Шарманда уят болот.